Uba proses di Saukme, MLA ka Mawlai constituency, ulalek ban play Paidbah yu umot sa kinmau jong ka Mother Teresa ha Mawlai Mawroh. La sakhi lang ya kene ka jing play ya uni umot da u Father Teles Porus Nonglang. U parish priest ka Saint Dominic Savio Church Mawlai, ha ka jia lang balolong ha ka Palau Salvatorian Society, ka badai ka jaka puli ki lingdo ha Mawroh. Kini ka jing play ya umat, ka longru shibenta jong ka jing rakhe ya ka jingdap san postnem jong ka Catholic Managing Committee Mawlai Mawroh. Hakini ka sngi la don lang uba stilin dakhar President ka CMC Mawroh rangba shnong ba Peter Lamari ba marbo dakhar ki father ki sister bat kiwe. Uba piti saukme ulaong ba kalawan ha ka jingmut jong u ba udai ban ai Kyrteng ya ku Surok Mawlai Mawroh hado umrenja da ka Mother Teresa Road. Hakaba ula kam ba ula dep ba unpan jingbit na Archbishop Dominic Jala pam kwai hadwar ublay ubalo ong yu ba unjam shakmat bat kani ka kam babha hakani ka sngi MLA ula pentip ru shaki Paidbah baya ka Surok na Mawroh terter limba ko umshing umjapung maukundro mautawar shadu umrenja la ithu da ka Mother Teresa Road bad la ithu ru da ka Sorkar. Ulapan pauru baka Mother Teresa Road kalong kanuksa babhayangi banlong kummaka kabas ngaurit kabayarap kabait akibaduk pat kaperthai kawe katip Kyrteng jangka uba astilin dakhar haba ai jingkren hakani gasngi ulaong baya ka CMC Mawlai Mawroh laseng hausnem 1000 khandai spa nyopoi bat menta kaladap san postnem pura. Kani gajing rakhe kalong gajing stang ban kanyai beteng hagisngi ki banwan ka CMC Mawroh kala ai khuble ye MLA habaya dei bat kani ka jingpin sa nam jong u ya ka Mother Teresa. Haga Kyrteng ukpa berukun berumensim Bakhuid. Amen. Utrai undan berangkat beti. Ko pabangai BA bro. Ilom lang hang dia ka Kyrteng jung utrai balakat lawe rengi. Ban simbenta hakani kejung leniam. Niwan menta kasngi ban kurku yau mot jong ka Mother Teresa Bakhuid. Balong kadak asen jong ka jingai Kristan jongi. Tungin phai show try lembaga asylum jong ka Mother Teresa menta ban kerpan de jengar khu jong u halor kalini ka lempung ka bangilum lang menta ha kini ka CMC ha ka shnong ka thau par ka pare jong hi barokwe dong nya duai jar na ka benta kini ka jong tu ini asingnya support ban duai hala ka jong ka bensim. Kajing puli na kita baningkong jong kasiyom. Teo try laong. Mino but like yang halor ulum hakmad utray. Utray uniait na jan. Kala erba akabajor kalawan jenrat ya kilum. Bat kajing penpak lengkot lengkai ya ki mausyang hakmad utray. Henry utray sumdan hakal er. Nadien kala er lawan na saujumay. Henry utray samladan hau jumai. Hadien ujumai lawan sakadeng. Henry utray samladan hakadeng. Hadien kadeng lawan sakajeng sawa kabajam jai. Habaweli jaw lios ngau yaka. Ulatap kakmat da kabarandi jung u. Ulami berlayang hakmat kakrem. Ladan kawai kasur kabaong. Pile ayu hangni ko Elijah. Kaktien utray. Na kabenta kito kibala tray shitom ban pinkre ya kini kajaka badaw ni umot ba internet ba blayun ta say halor jongki ya kajengkur ku kerhai jong u tung nya duai utray. Kok pa jongi ba habneng kalong Bakhuid ya Kyrteng jong ni kan wan kai ma jong ni kan long kamon jong ni ha ka khando kumba beneng
Doa yang i menta kajing bam jongi kebala kasni. Patomat yang i kerengkang jongi. Kumbang iri maaf kebeles ni yang i. Perwadi alam yang i syakajing pensyoy. Hendrai pelai nakabas niu. Amen. Tungin ya duai. Ko blay nong bu nong tau. Mila jukran haki pa jang me kerkom bapher. Mila penpa wala di lang ba ki bor kamaryang kibakir saudong yang i. Mentame krenru yang i. Lungba kiriu khu jang me. Ai ba. Dah kajing asylum jong kamana Teresa. Inyo ya kajing haka jing jongi kebaman lakas ni. Ya kaning ipa nang bau presu try jongi. Utrai undon ringkat beti. Berkajing kerku jong blay badan bor baro ukpa bedukun bedemen simbukun. Kanihar halor jong pi halor ki yang kesam jong pi bakanya isa berbor junom la junom. Waong ka Kyrteng sa kanal. Kiwan merkisawa kita nong skor jonga habang perkhat halamarway ya kani kijengja haka history jong kasi MC Mawroh bat ka parish Mawlai hero barakway bat nilong kisaki ya kani nakaba nilapli ya umot sa kan mau neitang jong kajengdap sanpo snam jong ka balang kajinget haka si MC Mawroh Rai kamtam bang lala pilala ban penyang ya ka statue jong kamar Teresa Bakhuid. Kajeng krau jong kani ka breu. Kala kabalapun lakha. Kala helasan hari nongway. Henry kala empat ya kisnam ke babun hari jongi. Lakha kubang yosno haka arpanu trek jong August kakandai spa shifo ila ino yala kari haka balapun lakha yala ime ipa kihinmen kipara kibahayeng kibasem kilok kijor bat ilawan syariin dia hakarta kabadang stamla kata hausnam syajar kandai spa arpo kandai dangkat kandai snam karta ila penlong ya kari jongi kum karila jong. Ngrefu prasnem ila tray nakabenta ki para nong song snong jong kari India jongi. Makan maura ki kintin jong nore kibla krenja pangumata ba kandi kar pa jong kari India. Ngem syam lapoy perkhat ba andanu breu kum mau ubayat hasla jong kani ka prathai. Nila aru ban ong by Mother Teresa bagi kejat jong i kelapan kentang ya kami India jongi kajeng jongi ilapan sing da kajeng ubi ya kari jongi daki kamba baha jongi kibabuan ki kali hakanukor kam kepada Teresa kapap lengkot ke bangalaban ai kalong bailapan kela ya kaprathai barakwai da kajeng jongi daki kamba ilale badiai peteng daki nang bu jongi kentai bat sinrang bat keduksa kalong ida na hindi ki sister. Kajing le jong kasurkar jong gajala jongi. Daka ba ainam haka mana Teresa ya kini ka Surok. Kajing ainam jong kasi MC da umot sa kan mau. Day ijing le ibarit kiba pila ala bande ya kini ka breu jong blay. Kabaliyo iyo blay haka ublay jong ka haki baduk na kibaduk tam. Kibala siya akan tag bersya bret haki jaka bret nyot haki nala jong kisorba berkisorret. Kamara Teresa kala ay biyang ya kibabun kibakum kini ya kaburam kaijat kabaw blay nong po nong tao ula ay haki nado manengkong da kajeng iye daki. Kalong gege ke bas ngotnat baritu ni ko por menta. Namar kani linti ke bangi ong mungi menta. Ani ke VIP road ke bangi ong wala sikata. Laban ong kadai tang ka nak yang jungi kadai tang ki ong ka Kyrteng sin kadai tang only a nickname. Somebody said that the road from Mawroh till that crossing of that Mawroh Omshin
that we call the VIP route. Only the very important person they go through that route. But it's not like that we call. It's only a nickname. Kalau sukat Kyrteng ya kata, nrai isutu kani kata kamdan Kyrteng, kamdan Kyrteng VIP, nata kadau ngala sim ya kada kabu jungi ya kabangin ai Kyrteng hakasin modern Teresa road. Kublai pun ya ke CMC jolo mulai Mawroh, bere kerku na mata jongki. San post nem DNT hakasin syakri jongki jomblai. Bat kumom ne na kalyang bastinin, bat kumju na kalyang jongki bakren, ringkat father, Teresa ringkat badi ba Peter. Ngisungu ya gitu ba long kindong seng ya kabalang sidong hangni hapo jong kabalang di CMC mulai Mawroh. San post nem ada julong beriu jungi kelong ila samlam ha. Macam san post nem la temen. Mata san post nem pada dang samla dia kumrun ne. Di ngatu ngajin la mata la ya san pondais nem. Di video di submit la samla temen. San post nem kalong mitcha ba. Giras rangba ha ka jumut ke jipakan. Bangis ngo kalong ba ka CMC mulai Mawroh. Kalau rangba ha aga ba syakri yo boleh. Mena kadang Paris police abaikan sepanggai kadang kesingi dong aso komen bangni hapo hangni hapo mulai Mawroh. Idon kelong kindong elam. The leadership quality is already here in your CMC mulai Mawroh. Idon kindong elam idon ka mensim. Igani ka mensim idon kam ka mensim ya kaba ngin syakri. Nakabata imlang sa lang. Bat nakabata jong kasno kathau bandang mata jong kejelahi berokoi. Tuyat baro halan tika cingin kumba ukres yang diulai labut kisnem jingi kayulaan banim banyat hajingin ya utra banim banyat hajingin ya utra Nagamin sip sauret macam nu Yami ku try ngin inadono Tin jom me try ngin kongong ngin yat diam Ngin nang yai sa hajing ngin markeliang Ngin nang yai sa hajing ngin markeliang Ngiken mau in, ngiken mau buram Ya gilau swagi patai sitang Kilamat pangki prat galenti Bando wan raya